米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。把奥利本诺高瓦斯卡古阿巴利亚斯多巴勒斯，上主拯救我免于患难。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的诺高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。苏阿的萨吉达尼耶尔。Uni ucuran no kawas kucuyo a papito to nguyos no lukatlaw to sakatsaaw piriang nara i takwanan saan i taniir sa kaanem at sepang to sa pulo to sa atusir。上帝差派天使来封住狮子的口，使他们不能伤害我。但以理书6章22节。Sarikakaaw, mamarita mo aza ita ko kapalasan ato karurayan at lemak. Nikaw rira o pitiaran no urip ita ko kawas. May lemak jingra to kapakaan at lemak ami paorip ititaanan. May palalan jingra to rakat ita, ta pakalias kita to tatiihay。我们总会遭遇患难和困境。但上主是我们的依靠，他行神迹拯救我们，他为我们开道路，使我们脱离凶恶。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，o biki atingan no orib ako kiso ikapalasan ato karurayan at lemak. Saka sarujutan ako kufalujo a mitier i tiswanan。Ta mararik a jirihatai ko falujo ako。主啊，当我处在困境中或遭遇患难时，你是我的避难所。我要全心全意信靠你，使我的内心常有平安。Bagani i tatamaanay ang nganganutapang si Yes Kristo a mitolon。Amen。Nanay mapalamas no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安